Ladang ini penken mau kata traikum kejat benriu isngau bangi dan hok penken mau ba kini ke arteli parti ke UDP ber ke HSPP ho nyelon ke jing trelang da ke jing rai hosne marja khatnyo ban ye trelang ban don ke adjustment ban ni kersan ke wei ke parti ke wei pat bat ngilale syai kata but hakade ke election hadir ke result pada ingi yo ngim simi yo bon ngim simi la ban lead ye ke government namar ngi yo tang nyo tang prangot di mat tu ke election ke benakong sa job sebab pius we ha tedi kata kadau ngim simi yo ye ke nambar ke babiang ban la ban lead ke government te kalong ke basisya ba watlang ye job tang kendia ru ndai namar bangi lay rai ban trelang ngilai ne barkan ka RDA kan ne kaskam haru mentah te ngi respect ke wei parti nak ling ka HSP jungi respect ke UDP ka respect ye wala ngi don tak argot bat ngilai ya lang kum ne haru mentah da ka jingi suthu jung mut ki bopon ki liang ki bopon ki issue ngi suthu jung mut ya ki issue ki badai ki bangi wara nak ka parti jungi ke UDP ke burom mi kata ki issue ki badai ki bawanda nak ling ke UDP ngiru ngi respect ki burom ye ki bat ngi trelang te kecing perkrek tak ada election marwan ru watlang yang pada keren officially tenre nak jonga kop express hiba ngi kwa equality kecing trelang bat let's say kecing kwa kalong ba omdei te kecing trelang juga parti la dalong kepala kecing trelang juga parti lumbar te dakano kalanti jong kecing trelang ngin saya tai para nongelam hakano kedur bang di trelang henry bat klanya kasen syare ka kadar hakajaj benriu ngayu i ke don ke jingnor kam ke bakerke bandon ke jing suthu jembut di trelang jong ke parti rulung parok khoi te kata gari ke jing i jong ngasimet klempet daya tai te hendai ke jing i jong ngasimet i bakar kam hadu kata-kata ke jing trelang ke jing suthu jembut kini ke para parti rulum ki badan ki jo ki agenda hajisya hakajisya kri kari ke chat benriu ya ka state perkawai